Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kumbalong mentaru kasar karjo ajongi ya katrat finance na kaplatingka iga jung ka power plant ba imat ude usjem destaru jubat tangkana man raya ka platingka la control da manur na silenden de halor tanong rim ba umla ban fulfill no ne ban pendap no iri jinawa ya gino hikai kum tang sasisin ngakentu ya ka sarkar wat nam am ka umsaw kan kot rendang namar leng baga jiki jung hikai kum mengi mentau naleng ki bod district kila pressure ya ka disi jung is kasil district bagi dia bang no ya gini ban penjari itu dekat kendon cispa sau nga om tang ini sokar ke lambakla kani ke sami biang keding ngating yo samla ki jongi ngating yo ibobun kiru ijri kino hikai nama ngiru ngimi ngilong kumne lang bakino hikai yo kan mi biang keding kan penjenjar ki bod district kan penjenjaru ya ke sokar kumta kan tu ya ke sokar coba kan poi kita kin tem no ya kan jeki dak ba pendap no kot ya klan no ya ki kami ban dia penbet no ban ai no di demand kena hikai kenapa kin pai no cagi gisam ban dia dalang bagi kun giti kayi gisam kilok ki bahaya gisam baro namar ladang nang penslam ngi ba ka sami ke bakam sniu ban penjenjaru ya kinong song jong ajalahi bro kowe nadu ba ngioi nadu ka ar flatering kinong hikai kami biang ha surok kam tam ban samit hang ni ha surok khadop jong ne ka jakatrikam jong ni hikmat kijongi ka sekretarian de hadin bangi bang sarkar kelakular sekular ya kino hikai school barhal bakadu ngi ga nalyang menteri rang ba ukon rapsan ma uloong ba ya kino hikai ban ailat ya ki lightly cabinet meeting bang sarkar kan chong ba it's a pendap no ya kini demand and fulfill no ya kini demand jo kino hikai andai posing yu ba ya kini baro lightly ki cabinet meeting nalyang sarkar benar liang kurat sangwa lo top plan yang kinong hikai ki kami ban yakran kami ki hagi statement ban yakan yang niakam berhadu ban kinong hikai haban men bi biang kumbaong menei pastor kalau ke jingjak burom ya ka jala ka jongi menta barok ko ka pertai ka pai kemat nama ha pertai barok ka hagari barok ka ya kinong hikai la burom lada omdon kinong hikai nang no mi kurat sangma nang no mi ba presiden tensong ba lakmen remboi kiobat kum kita gi menteri yang sarkar nilam yang sarkar MDA nakliang jong ahi kumri pai ba ngapen pendam jur ngakondam ya ke MDA government ka penlong ya kini gi nong ikai ba ik bodan brom jongi banlong gi homeless ban pendek ke kador ki ba gi bom doning dan sem wan tia sro kam tam e ki long kmi gi samla kan tai ki bom kenchu ba di ke privacy jong ki ro se la ngila ong ngi suram kum ke jaj benreu kum gi nong yalam kum gi samla bang ini i kum ni bang ini i hamadan hamadia la pentia ya ki long kmi gi jongi gi haban mi nam ta bandawai ka jok nama ka jing tangan ka jongki bandawa ya ta bang songhok ka jongki harai ngisu ban pendam kendiat yo kurat sama meneng ada nagoti ngayo i ki escort jongki ngai i kali jong usiam badi ya ki nong ilam jong me kalian ki lahir jate ngadak kemi lenti ngadak air kubur ya ki perlok ki bosong hang ni kino hikai ba imat kunak sangma un sapoi kendiat pon banyakan berpi ban penkut no yang di submit ke jong pia surang harai proses pat menta janmit ngayo kubur boleh satai sa karuhil imat uni menteri rang ba jongi la soram pelan imat ulah sujak buram pelan ku menteri rang ba ditada ba umnur cuman wan selong ban ni kenduk markhmat ya kini kino hikai namar kene dia kekam ka penjak buram ya ka jala hi bro ka we ka jingle kurat sangma kumbalong mentaleng i ba education minister jongi ba lakman remboi udi tang stampat ulah dia tang sistem kemut jong kurat sangma nomor ubat ika portfolio kumu tau education minister hau kot ya kino hikai ban le ya ban kenduk lalang kita kerja di isya ban ia bang kuai kam ton jimut ia ru nomor umdon ika bor uang bomdon chief minister nang ngai marwe ngak kendam yang dijingkan yang balakman ban ngaongi u bode lada umla ban chim ika bor hala dihi kumul kat ki idi ibarok kia kun kia dawan ta hak juki ta kemisim ku pasuk kia ngi wan hangde ban ai musim kat ki bat keton ku jing pili kat keting ban kuat ban pili ya ke sarkar khamtam jo chief minister bron bron jigi ye dog ba phimla ban wan mandikan bet ni hikai satu kadigi jing ki jung ni hikai kadai ban pelong ki kum gilang kenya nam ta ban taibot ya babun ki isu oi ni i ke jala ka jungi corruption ka lajur bomsam border issue la fiel ke imat ban pen divert ya ka main yung pai ba ya jembut yung perkat pai ba ki ailat ino hikai bakin warang de kalong ngejing le ran ke bakrau ngemening lai genduk ini ino hikai ngoi ki duai ba kini gidok sencar jungi ken kelak bumut
bakit snutu e gijing e jong gi kai bakit snutu e gijing thiamiet jong gi long kmi e jong gi hang ne po madan kan nungi kita te halor gende ngakerpat ngalaong gi kai berbor imat ade gopor bakin hikai no gi kena school e jong gi bakin nang manjit inong mikmat namar ladam nang manjit nong mikmat kan long gumne kinoi kai beli bandawai ka ya ka salary juki ha balon thia ane surok ta long jing leran lada ki brio ke banabar jong ke jalla ke bi jongi ki wan ban yai den tidang ne gini i bagi nong kai jongi ki thia ane surok ka ban pau bagi yang dang dum ngim pat nang ban burom tang nong kai bi jongi te nalor ke jongi ke tim ke jongi luar man ai min sim ni noi kai ngai su kemen bidang di gogor di seng balang di kon samla di bon banyak sai dekat ki te ya mentang ngampat kwa banong yai ni suan ang dia ban ai musim ban ngai dua di nong sincar bi jongi ken laga bombat berkin sutu ke jingai kan te la sai nang wan benang kren biang berki bin wan ai musim ki ni ai ke moral support nam ta joki baseball